Kani ketika batesi TV, bat pidang pet yaki kubur baman kasni, balawan rasha pi da ka orange nisan, lom so po niya fabricate Shillong, ringkat bat ka BDW International School Nongmansong, Langkarding Shillong. Admissions open now. Ban kampensya susu ikipat ba halor uknyang jingpang corona new COVID-19. Lese ikipat ba kin kam snow scam ban yos ngoru na kisintor jingkiriyo shampang haka medical science. Kumta haka ni kejala Meghalaya haka arpulai trek matau benai leber arajar arpo. Ukliado jong katnat ka koi kakia jong ni kejala kata u director jong ka health services and family welfare u Dr. Ewar ulakran pensya ikipat ba halor coronavirus katno kanta ulaban lada umyo bandrung hakamet jung Briew bat kilat jingada. Ini ki ong banta shisngi mo ngi lockdown kinomi ki Briew. Uni virus kaman ubadan hang no ta hapo akhat anta layak. Okrom ta. Undang kata banung virus un im unar virus un im maha be hakamet jung Briew. Im uyo kacing im uyo ki ibar khat haki balong ki ba im. Dia mentau dah hakamet jung Briew mde haki pada kimera rong iting mentamo tamo chulong bakapau kadai haki Briew tu im bet ba haki Briew bet do lami Shabar kadon kalai span jung tu tang khara kanta hapo khara kanta lalet